Pamiarsa nemoning rahina tumpuk landep tanggal 3 Juni war sekali tali tigang likur, kemargiang piodalan ring pura dalam kerti buana Bali Pos. Sana megenah ring jalan Kepundung nomor 6 dasa pitu Aden Pasar. Pemargi piodalan sane nepet ring raina purnama sada inocap kepuput oleh ide pedanda istri Mayun Kinatan saking Gria Sari Tegal dan Pasar. Piodalan pura dalem kerti buana Bali Pos kemargiang 6 bulan apisan inggih punika canis cara kliwon wukulandep. Piodalan sane mangkin mabinayan santukan pemarkin nyane nepet ring rahina purnama ning sade. Upacara sampun kekawitin sawetara galasia semeng sane magenah ring jalan Kepundung 6 dasa pitu Aden Pasar. Para karyawan miwah karyawati kelompok media Bali Pos taler ngaturang Banten saha gebogan sadurung upacara kekawitin pinakecihna rasa bakti sapisanan pikeling piodalan saking suang-suang divisi. Ringgalah inucap talerau pimpinan kelompok media Bali Pos Satria Narada. Piodalan sane mangkin ngangge serana bebangkit caru pancasate sane madwe unteng pangrastiti majang ida sayang widiwase mangdane sidang ngicenin panugrahan saha kasukertan miwah kerahayuan tur pangruhan majang umat. Piodalan sane kemargiang nemonin rahina tumpak landep pina ke landeping idep sane mata tujuan sayanin capang pangruhan sapisanan pina kecihna rasa bakti majang ida sayang widiwase. Risampun pemargi pula pali upacara piodalan puput turmaning memargi antar dan pemargi kelanturang antuk ngaturang sembah pangubaktian antuk sinarengan miwah ngelebar caru. Juliana, Bali TV.